Indo pui panhi na hun laya thil thleng plak zualte Operation Barbarossa kan chiar main khati hun lai sang khajakwa somthum le pakwa tanga sang khajakwa somli le panga thlenga Indo pui panhi na tel sarkar lian deuh ho sipai nei dan han soima sale thuakila Indo pui tan ani phata tanga atop thlenga sipai thi le hliam le man zong an nei dan ani sipai maktadoi khathi soimai chu ol tak ania ma se an tam zia hi kan ngai tu ngayem le tuna hian India sipai zong nuai za som thum vel hi firjuk dan zela aizola tang hian intlar thlata se Mumbai thlengrakin anin tlar thlaput mai don ani tin sipai nei za thi chi chuan asoi theilo tlukani a chan chu chol mangmek thi tlan bo le ban tirte anom vereng bokani Indo pui panhi na hun lai sang khajakwa somthum bakwa tanga linga chunga German sipai zong kha Bible chekhat le maktadoi thum le nuai ru kan tlinga German sipai te hi sang khajakwa somthum le pathum kuma Hitler adin thar le chauka anni heng zinga maktadoi riat chu an thia kum sang khajaria somruk le pariat kuma din Japanese army ho kha sang khajakwa somli le panga nuai somruk le pakhat an thling boka heng zinga tamzok hi an thibokani Mussolini Italian sipai te kha nuai somni le panga le singruk an thling boka atamzok chu tangrual sipai kuta anin pe ani Indo puilaya sipai nga ber mai chu USA sa Russia kha an nia Hitleran Operation Barbarossa tan chia khan sipai nuai somnga zet an tlinga Stalina thupe kha akhau boka Russia rama cheng tu po silai keng thei chin zong chu sipaya antang vek turani sipayom lo na chung kwa chuan ration andong theilo wang ti kha athupek an riap maya industry a thok thalai tam tak sipaya an luta upalam ten thil siam na hmuna na an thoka Joseph Stalin kha minun rong poisak nei lo zet mai hi ania America in aron pui ma phe kha chuan anram chunga tram atla deu reng mai le ngala engkim mai eile in mitin tan kham khop lo lu tuka semania chuti ani chung chuan ram mangai wang ni lem lo poin sipai tananga yani athi la anthinem nangyang mai Indo pui top lama kha chuan sipai nuai jathum somli le pali le sang khat somthum pali le nuai li chuang antling chhomana heng hun lai hian Russia ra ma mishing maktadoi za vel chau anom ti sheila heng sipai zo zai zinga atam zo khi an thi ani Hitler khan maktadoi telin aman saka real tramin a sheng hlumdeu veke pokani British khan sipai nuai zathum te meu aneya nuai thum velan thia nuai thum singruk le sang sari velan hliam boka Japan in Pearl Harbor abeichia khan America President Franklin Delano Roosevelt khan sipai le ral thumatam theyang bera asiam chuan natur thupek a chuwa ve hal khania sipai antam wang lai berin Bible chekhat le maktadoi ruk an tlinga nuai li sanga zali somko le paku an thia nuai ruk sing sari sang khat zani som sari le pariat hliam anoma German le Japan in nuai khat sing thum zani le pakhat an man sak bokani khitiang za sipai chet vel na le anral thuam ba ka anmamo zong khi engtia hau tak nge ani don chut thiam thei chi po ani lowani Indo pui pakhat na han to ba khovel chu ral muanga a mek lai khan German ram chuan ral thuam che sang arukin an siam thluk mai kha ania sang khajakwa somthum le pakwa September ni khat Poland an run chia khan Indo thlona sang thum chuang an lo nei der to heti lai hian British chuan zaruk chi an neya heti hian German ho lo in bua sai ruk dan chu kan se thiam mai ome German ho hi ral thuam siam an thiam mai le ngala an lai pui le rifle siam te chu a tha in aka adik bi ka an panjar teng te kha America le Russia teng te khan an khan lo reng ani kumsang kha zakwa somli le pakhat chu ni somni le pahnia German sipai nuai za somnga rualin Russia ram an runa hei mai ba ka an mani pui turin sipai tam takan thon bela ma se beidongin an ron tol kir le mai ti kan chiar towa March ni thum sang kha zakwa somli le pahni alo thlen meu chuan German sipai nuai za som paruk sing sari le sang riat chuang thi le hliam anom towa
ma se minun rong Hitler chuan beidon mai atumi kholo mai le an tlom chan berkha chan pahni aum theyang jun thla atangin Russia ram fur pui na sa taka lo thlenga ruwa pui asur tluka lei anemin chirdia ka motor le tengan tanga an tlan zung theilowani fur pui alo rea Russia thlasik khobo drap thlak lutuk mai alo thleng ve thunga Russian hotan chuan kumtin ngayanga anlo nei kum khuwa kha nia German sipai tan chuan tor chua chi ani lo thung heng hi German sipai tlom chan tam tak zinga pahni an ni kumsang kha zakol somli le pahni alo her chuak le ta German sipai hnung tolten German ram empo anlaron tol thleng lo Hitler chuan asipai rual bupui chule Russia ram beiturin atir chole tamup maya Russia rama furpui le classic lo thlen ma nipui chung nge in Russia ram khopui poimo te chu lak fai vek tur ani top mai hemi tuma German sipai te hi group A le B a thenan nia group A te hian Black Sea tuipui kam tluan ba ka Caucasus oil hun pui te chu rang takin anman le vek tur ani group B hian Volga luipui kama industry khopui Stalingrad chu thlasik lo thlen ma in an langei ngei tur ani bok German sipai thi bang ron hnung tol thlamek te nen chuan in sui finin an tle chole ta hum maya Rostov khopui chu an han man le ta phot maya Black Sea tuipui kam long chol na khopui lian Sevastopol panin German sipai rual chu an tol pheile ta maya an hual pingta Russia sipai tlan chona tur khomwal kongom chun Perakop Itmas antila chu German sipai ten lolu antumna anita si hein be na hi arab thlak ta mayani khopui chunga Russia sipai khatlat mai chu German thlona Stuka dive bomber chuan an han chudron tak maya chumi nuwa German sipai rual chuan hanan lu chil te renga anin pom chil tani ni mayani Russia sipai po an huai sen hlom sia ngei mai Russia sipai tan hian Tranpui tur lo lu na reng chu German lam hian an dang ping vek to si silai mu an nei lo to pa lai fe mangin an lo vit sia maya then khat la suadur mangin an lo in hlap thal top boka German sipai an lo lu belzela in beina chu na sa takani khopui ko thler tin maya chuan tu sipai zo nge po shia than har sa khopian an thi koi nei nuai maya thakhat don lai khopui in chuwa anin khoi noi nu chuan July ni khat sang khat zakwa somli le pahnia German kuta atlule tange ani German sipai group A lampo an che thangei mai Novorossiysk le Maikop oil mun puite an man ngala group B lam hian Stalingrad khopui an mabak ta he khopui hi Hitler hian angai thelo maya he khovela ta nuai bo mi mai hi a thalel hlia mai ani abei tur po in SS German commando jing atangin athabik nuai thum an thlang chuak bik ngata heng SS commando hoisen zual bik te hian he khopui hi an lu chil don ani aom na lui pui ming choya Volgograd khopui anti Joseph Stalin an ama ming choya Stalingrad tia athla khopui hi aveng uluk leang ti chu hriat sani mase German sipai te hian lu chua antum ru na samai sia August ni som ni le pathum sang kha zakwa somli le panhia chuan Volga lui pui kam an thleng chhota tran hun siamin anin song het tamuk maya magdeu mai chu Russia sipai ten an ron be ngal mai lo tlat nia hetia German sipai ma an son duai lai hian Russia fur pui alo thlenga tengrit pui chu chirdia ka an tang thiap thuap tamaya German sipai tan har satna ain tran chho veta ma se thlasik emala thleng lova an lanui ho ham thei zel ri ani German sipai te chu Stalingrad beiturin anin sing sata sung maya rinang nge in Joseph Stalin athupek chu arum tha elol ngei mai nunaw le tar chak lo deu te chu an thiar chuak fai veka Russia Red Army a po huai sen thlan khom rual nuai tam takin an thut chil tarun maya nung tol le tlan chiat ti vel chu soirik ringot po thina ani mai Sevastopol khopui ang tho khan German thlona bomber rual chuan an han bomron tak maya thil siam na hun pui le sum do na hun pui te chu akang khule na sangei mai dora lai pui lian po kha heta hian an hmang na samaya
building zong deuh thaw chu an bom chim cheveka Russia sipai po anti fai vek to mai om mange ti hnuwa German sipai nuai thum le panjar teng rual zathum ba ka motor phonei zali zetin an lu chilta ma se Russia sipai te hian tombuk thatak tak an lo nei chu ni in anti fai vek ozong lo mai anin pom chil le tamia mi amaya Stalin thu pe khi a khau ma sipai tu ma in khopui chua san mi alo tur khopui chua san apiang chu ka hlum tur ti ani bur mai Hitler thu pek po khal tha elol takani khopui chunga chuan lu tula mishing reng in that fai vek turani ti ani ve boka heng hi minun rong pani te thu pek ani boka lelamin chua san an tum teu mai si lo lelam line lu chua ngei an tum bok si in beina chu rap thlak ti pia lamani Russia sipai hi an tam jok fe maya arual hlom puin German sipai tran mun te chu an han ton china German sipai la in machine gun an nei tha in amu te la chu an han ren lo na samai sia mun chen khata phei chon Russia sipai thi anin del thua na sangei mai German thlona rualin an bom zui mup reng boka in ral sai sniper mangin anin kap ton reng boka silai ka chu an thiam ton mai le ngala ma se thlangan hnuwa po German sipai te hian an lu chua thei ta hau lo mai le tolkir lo thei an ni ta lo a chan chu Russia ram thlasik che bayom takha alo thlen tak wangani October sang kha zakwa somli le panni alo her chuaka Russia ram thlasik na tak mai chu azual chhota seta October thla atang khan vur atla tan towa November ni saria tang chuan German sipai ho mai vel chu vur se wangin abel kang dum na sato maya November ni som pathuma chuan -8 degrees Celsius a atlan hiam to ani December ni lia phei chuan -30 degrees Celsius a atlan hiam le boka atuk loka degree nga in an hiam le boka German teng rual le motor te chu an ding ta thup mai chuti na kalai chuan German sipai tran mun phetto hnu ron lor chui turin Russia General Konstantin Rokossavaki sipai rual te chu teng tam tak nen don snui pui phai ruam panin an ron lian thlata mup maya German sipai te chuan an tuar na sangei mai General von Paulus line Hitler thu pek in thiemo in hemo ani ngot lo chuan in hnung tol mi aturani lo ti in thu pek khau jet mai chu an hial ngam der si lo Russia lai pui mu le thlona bom te chu an se pui ruwa tor ta tluk mai ni German ram atangin kilometer sang ni don la ya hla ani towa German supply thlona kong zong an dang ping vek to boxi December 30 te a Hitler chuan Stalingrad bay tu German sipai tran pui turin General Hermann Hotta ho Panzer Corps somnga le pasari na chu atir chho vele ta thunga ma se atlai lutuk ta Russia sipai te hian an lo hual bet ta tlat mai le Stalingrad hi la thenga che chuan Moscow chu thingzik bula zong dan an soyang chau hi ani mai do na Moscow khopui po an hnai man khop mai ma se German sipai te hi an tolkir le mai angai ta ani tunlai khovel le UNO lo din chuadan le achan soidon chuan League of Nations chanchin claim hantar lang masataila Indo pui pakhat na kumsang khazakwa chhovela khan German ram chuan sumdon rama ma alo son ta maya anlal kaisara chuan zawle zwala in che dar alo du ta ni hengun lai hian British chuan khovel hun sanga ramop lui anei fer fur maya chu mai ba ka anlong rual ro pui tak mai chuan khovel tu finriat zong hi an no pemo ti mai tur hian an thunun boxi heng hi German lal kaisar chuan ai sik ru mai ni Berlin atanga Balkan le Turkey paltangin Istanbul Baghdad thenga rel kong sial tlang ro mai chu alo du ta hetiang titur chuan British thunwaya omram tam tak paltang anga ya Indo cho chua British chu ne nge alo tum ta ni hengun lai hian Europe rama Indo chuak chia si lo hian boruak ain mung na sa ma kumsang khazakwa sompali ju ni som ni le pariat khan Austria lalfapa Archduke Franz Ferdinand le anupui
ditch of Honenberg te chu Sarajevo anjina chuta chuan tlangwal pakhat gef rilo an aloka plum tamaya July ni somni le pathuma Austria chuan Serbia nen anin lai chin na achu chatta July ni somni le pareta Indo abuang zui ngala hei hi Indo pui pakhat na kan ti fo lo chuana bul chuani Europe ram te chuan Indo anin puwa cha ta sung maya German lalkai sara chuan July ni thum sangkha zakwa som palia Russia do apuanga Russia point sipai ala tharngal chura August nilia German in Belgium arun ngala British in August nili vekhian German do apuang ve ngala Indo an puang ta sup maya kai sara du thu samang ngein Indo pui achuak ta ni German Hungary Bulgaria Turkey te antang tlanga Central Power ti anni lelama British Belgium Russia France Italy Serbia America te antang rual ve thunga Allied ti anni thung Indona chuan Europe ram pumpui chu akang kai ta hum maya anasa in Arab thak ngei mai kumli a han liama sangkha zakwa som pariat alo her chuak ta ral kap mi sipai makta doi riat jet le civil mi makta doi tam takan thia Europe khomwal pui me po adang lam veknu November ni som pakhat sangkha zakwa som pariata German lam chu antlom ta ni Juni som ni le pariat sangkha zakwa som pakwa he Indo chungchang ngai tuana Versailles Treaty anti chu France raman nei anita German lal kai sara chu aram Germany atangin an hot chuak tamaya chu mai ba ka German sarkar chuan Indo wanga in le lo chiale sumle pai central zongjong siam tha a arul levek turin thutluk na an siam boka sipai po nuai khat aya tam an nei turani lo ti le League of Nations din dan tur te po an soiri ani ome Versailles Treaty anti hi German tan chau ni lo khovel tan apoi ringot mai ni achan chu hei hian Indo pui pani na aron hring chuak ta chi ani German chuan an thei pha maya mi pui an thin rima heti hunlaya German ram re thei zia chu soi thiam chi po ani lo an ram tluk chiat na sajia kan ria thiam theinan changkha zakwa som ni le pathum khan chang thop gram jasari vela ri thi an ram poisa vaibel chethum man ania biar no khat po thluk le dingon lia le anga yani mark trillion khat dollar tluk le dingon sang khat le US dollar khat ain tluk to kani German poisa chuan na thel po atluk phak lo kongeng kima euro bram ten anin chana wangin an re thei ringot mayani amasa in tun lai thil thleng nen ainan wangin Hitleran Indo aphia ruk dan han soima saleila kumsang kha zakwa somni khan khovel sarkar lian ti chuan Indo pui chuak le tur ve nan le khovel huwa boina sang chin felna ani beisein League of Nations hi andin ta headquarters chu Geneva an ngata chongman bi katan French le English ni se ti ani boka Secretary General Masaber Sir Eric Drummond hian sangkha zakwa som ni atanga som thum le pathum chunga chela Joseph Avinol sangkha zakwa som thum pathum atanga sangkha zakwa som li thleng Sin Lester sangkha zakwa som li atanga li rukte anni League of Nations chu an thing tlukar nun chho ve zela sangkha zakwa som thum le pathum alo her chuak ta Versailles Treaty hongai ngoi tu le Indo pui pakhat na an tlom wanga ti thinrim taka lo in se ru thin le miro rum hlau nei lo Adolf Hitler chuan thu nei na aron chang tangei maya manitana sumi na telmi lovin ro a han rel ta ma po an son chak kher mai ral thuam chi sanga inti hausaka Indo cho chuale ngei chu atum berani kumsang kha zakwa somthum le palia chuan sipai ni chi alo volunteer paramilitary SA stam apteilang thlipui sipai ati mai chu maktodoi ni zet anei der to a heng te hi hun lai chuan regular army an tiang chi hi ni chi alo ma se ral kap thei tura train ve kan ni sangkha zakwa somthum le pariata sipai pa ngai division somthum le paruk anei to a kumsangkha zakwa somthum le pakwa Poland an rundon chia khan sipai division somkwa le pariat an tling chhomana ahun laya teng hlawom berchi panchar teng division kwa sangthum le zathum zet anei to bok thlona hi sangkha zakwa somthum pakwa tanga linga thleng khan
sipai thlona chi sang noi khat sing khat sang kwa zaria somsari le pakhat an siam chuak man ti hriela hemi chung hian thlona sipai po makta duai thum noi li lai an tling hialani hengba ka indo long ahun laya khovela thaberber chi anga lutuk ringot to hitlara ruam handan phei chuan sang khat zakwa somthum le pathuma tanga li thleng hian indo long lian battleship som aircraft carrier pali battle cruiser som pani heavy cruiser panga light cruiser somli le pali destroyer za somnga le pariat submarine jani somli le pakwa le longte naw deu tam tak tuk turin arwa mana mase king khi an tuk ta vek lo aircraft carrier peichu pakhat chau hi an tuk ta ani ome tuin huai longero atlantic tui pui veng turngot po zasari atir liam ti setel taila Prince Eugene, Scharnhorst, Bismarck, Tirpitz, Admiral Graf Spee, Gisnau te hi an indo long lian zual te an ni. Heng German indo long te hi an thachung chuang maya, an lai pui ka adikin, an kap thiam maya, malle mala chuan British le America ho khan, an ngam lo hle ani. Hetiang hian Hitler chuan indo alo puat cha chhota. Mi pui ti phurnan sipai rual tam tak lam pui te an buat sai mup maya. Ral thuam so le sipai khom pui ro pui tak tak te nein German nula le tlangwal te chu a pui thatho na sa maya German sipai rual po scorpion tha an soyang main an tha aza zek tamayani thalai na nei lo zong na pek alo tiam to chu ati hlo tlinga intinin kar nei vek alo tiam to po chu thleng dik tan ta hian an thria German mi pui cho phurchiama indo cho chuana hne tu nia Varsale Street a an hming ziak na le kha te chu po thler vek mai chu atum hlia mai ani thilmak angreng tak mai chu Hitler an thu nei na aron chan nu khan machine pistol an ti mai indo pi pani na hun laya German sipai ho machine gun lar tak MP42 an ti ho kha mark somriat manlek ani le to ani German ram tlu chevek to chu atung ding hne kher mai hetia German lo din chwale dan hian Hitler ro pui zia apho lang chiang ngot mai nun ron na tel lovin kumsang kha zakwa somthum le pakwa September ni khata chuan Poland arun ta a op ngal mi amaya chu tiang chuan France tale Europe ram tam jok chu ala mi amaya soita kangin sang kha zakwa somthum le pakwa toblama chuan sipai po makta doi som panga zet an tling to ani kumsang kha zakwa somli le pahneya Europe ram tam jok an la fai vek to a League of Nations in omzia ani talo US President Roosevelt han Europe ram sang run haulo tura avauna te chu German parliament a achiar chuaka kutbeng in an nui pui hlua mai ani ma se heti khopa sarkar len le shwai tro pui nei ma se indo reng mai chu an lo thlin bi khaulo mai British atuk tlom theita der lo maya indo bezel tur chuan oil le e tur an ta chamdon chumi chin felnan chuan Russia bu hmuna bik takin Ukraine ram Caucasus oil mun pui an lu atulani mase Russia nen hian Poland an run malok sangkha zakwa somthum le pakwa gas ni somni le pathum khan inrem na an lo ziak to chuti chung chuan Russia laka indo puan alo ngai ta ni ti chuan Europe rama indo na chu al chuak ta hlu maya Japan le America akangkaya khovel huap indo na rap thlak tang mai chu alo chuak ta ni Operation Barbarossa Hitler chuan Europe ram zong deu tho a opta a ala du tok lo kumsang kha zakwa somli le pakhat jun ni somni le pahnia chuan a sipai rual makta doi som pangale sipai cha khai ration vel boi pui tu ngot po noi tam tak teng thlona lai pui tam tak nen Russia chu an nor chhota hum maya Russia lampo sipai makta doi ni rualin an lo dang na an ne lo ngei mai an tol char mai ani heng hun lai hian Russia rama mishing makta doi zale pakwa chau an loma Joseph Stalin chuan thupe khau tak mai a chuata a Russia ram chunga cheng tu po thalai a meya pa in silai keng thei to pho chuan Red Army an zom vek turani sipayom lo na chung kwa chuan ration an dong thei lowang ti in thil siam na hmuna thok tam tak chu sipaya an tang sung maya industry a chuan upalam ten na an thok ta a Russia hian indo bui pakhat na vuak ve ta tangin teng hi an siam chuak tam hle na service lai chu sing ni le sang kwa vel an nei
kum sang kha zakwa somli le pakha September tha chuan Russia buzem poimo bermai Kiev khopui chu German sipai ten an luata Russia sipai nuai ruk sing ruk le sanga po German saltang an lo ni ta General ngat po somruk chuang an man telani mundanga po ret army asing tel leklekin anin pesel mai sia heng hi Hitler an alo sia chuan a phure me maya khochak lam kan mel ma Russia chu kan ching chaw ta der mai an tho chuak le to don lo ti in radio ate apuang dum maya Russia chuan Moscow khopui po lo ngei don hian an ria sarkar ministry po an son chuak tarum mai ani mase September tha loral meu chuan German sipai sing riat an thia Russia point sipai nuai somni le panga lai pui sing ni le sang ni teng sing khal le sang riat thona sing khal le sang li an chan to ani June ni somni le panni indo anan tran khan ni khat thil thu leka German in Russia thona sang thum ngot aka thak sak niamole mase Russia thlasi khowot rap thak chuan aron nang ching ta a heta tak hian ro room ringot nilo thuak film apoi mozia asiat le mai Hitler chuan asipai rual khowotin a me khong che thei to lo te chu tolkir arem ti reng lo maya chuti chung chuan an tolkir lo thei ta chuang si lova Hitler chuan kum thar lama Russia rama beipui thak le chu atum ru hle maya Russia point sipai le ral thuam an nei zong deuh tho an lo to ani ram dang tran puina tel lo chuan Hitler sipai rual lo thok le tur chu lo dan chi ani to lo hialang hetiang hi Russia din mun chu ani ta German ra lo lian le ta se tran lak na man an nei to lo abik takin cho an mo tak zet ram dang puina tel lo chuan atlu chenge ngei do na ni henghun lai hian America hi Indona ala chuang lut lo na a wani thak deuh mai in President Roosevelt tha chuan ram dang hne na ral thom ho tir phal na dan an ti chu aduang chuak hlau maya hemidan mang hian British hne na ral thom tam tak an man tir ta Russia rampo communist thlung buan ni ma se German do konga British nen ral thumun do an nitlat America chuan heng hi Russia tan puinan a han petaphot maya thona sing khale sang thum teng sing khat sang thum zasari som thum heng zinga sang khat zali somli le pani hi chu longa an phur lai in German ti hnuai longin an ka pil saka sing khat sang ni zanga som sari le pakhat lai in Russia ram athlengani hengba ka British point sanga somli le pani lai pe in sangli zani le pathumin Russia ram athlenga Canada hian sang ni zasari som thum le paruk zet apeve bokani soi photo angin sang khat zakwa somli le pakhat December ni saria chuan Japan longrual le thlona sipai te chuan America longrual chu tu khat thil thu leka an nuai cheta bur maya America po Indona ajuang lu lo thei talova President Roosevelt chuan America sipai rual te chu khovel mun sanga anram op te veng him turin atir chuak ve ta sung maya khol lam siam na mun tam tak chu ral thuam chernan an let ngal zung boka December sang kha zakwa somli le pakhat atanga kumli aliam meu chuan America chuan thlona nuai thum teng sing riat sang sari Indona na man chi motor lian noi somni le panga silai sang makta doi som pasari lai pui sing ruk le sang khat bom le lai pui mu ton makta doi tam tak an siam mana Indo long le an che se phur long che sang sanga le jasari lai an tung so manani long pakhat tukri ngot po hau tak te reng nen king motor le thil dang zo zai khi American sipai ten an mang seng emni iti ani mai thei Russia hne na motor chi sang sipai officer man chi jeep ngat po hi sing sari sang sari zakwa som sari le patni sipai thiarvel na 1 ton truck noi thum singa sang khat zaruk som nga lai pui sing khat sanga zaruk som thum le pakhat sub machine gun noi khat sing thum sang khat zaruk som thum le pathum le ei tur hui ton makta doi tam tak te chu Russia hne na an chan thei nan ti in phal takin athon lut le ta ni German chuan Russia ram chu lak fai vek tumin han be le ta ngei maya tluk song an tlu cheteu thin ngei mai ma se America bokin ei tur le ral thuam lama apui na se mema Hitler du thu sa mangotin Stalingrad le Moscow mi pui te chu ril tramin an seng hlum thei talawani Indona hian Russia sipai tlangwal thalai ngat Mizoram singlet som zet an thia civil mi po makta doi som pani zet thi in
Russian juda mi maktadoi khat an thibokani Russian sipai thi tam takhi German in sala anman ril drama an hren hlumte an nia anulama minun rong Joseph Stalinan ama sipai le mi pui atha zui le tak ten phei chuan Russian mi thiza thi hriat chian theipo anime ulawani German sipai hi Russia front tha ngot hian maktadoi ni zet thi in an soiboka Indo pui panina hian America sipai nuai thum zet an thibokani Khovel huwa pin mishing maktadoi som ruk zet an thia ziak tu then kha chuan maktadoi som sari lai thi in an soi abik takin Russia German war hi Arab thlake me maya achan chu hemirwala Russia rama tram na satak atlak zui tak wang hiani Stalin athupe kangin German sipai an lo lan to pho chuan khua bu mun German sipai ten an ron chhor thei tu thil reng reng chu hal fai vek tur mani in ngei po hal vek tur ti ani bur mai sia mi pui ei tur tam tak an hal chia tram pui mi thi an ma chon zui ngal ani maya America hian tran pui talo se Russia ram history hi adang lam dai lowang ti asoi thei lowani atoi zong in soidon taila Indo pui pani na kha khovel sarkar lian pani ten lamchang neya an indo na ania America le lamchang te khai light force ti an nia chutami poimo te chu Soviet Union Joseph Stalin United States Franklin D Roosevelt United Kingdom Winston Churchill Republic of China Chiang Kai-shek te an nia German le alamchang te khai exist power ti an ni boka chutami poimo te chu Nazi Germany Adolf Hitler Empire of Japan Hirohito Fascist Italy Benito Mussolini te an ni Indo pui panhi na zet chu Indo pui pakha na kha chuan kau ati tur khapara thla kating sipairal ka mi ngat po maktadoi som paruk chuang an thia atuar na saber tu chu mi pui poi soilo civilian an ni maktadoi zali som nga chuang an thi ba ka liam chiar sian lo anomani kumsang kha zakwa som li le panga me tha chuan Hitler aning te ka ma kan tlom ngai lowang alo ti na mun German ram Berlin khopuya Russian Red Army an luta German ram chu alo tlom ta ni kumsang kha zakwa somli le panga August ni rukle ni kwa te America in atom bomb athaka August ni som panga Emperor Hirohito chuan atlom thu apuang vele ta khovelin do pui panhi na chu alo top ta phot maya League of Nations chu German le Japan awangin omjenei lo alo ni ta ti top zui ani ta bokani United Nations Organization Khovel sarkar lian hroi tu te chuan in do pui lo chuak le thin chu an ngai mo em maya Khovel sarkar sang te buaina le har san na chingfel thei tur pol League of Nations aya changtlung zok din tha in an ria April ni somni le panga sang kha zakwa somli le panga ram sang som nga hroi tu te chu America ram California State San Francisco a in khomin UNO din dan tur le in kai hroi dan tur te an duang ta UNO thu thlung hi June ni somni le paruk sang kha zakwa somli le panga sarkar sang somnga le pani ten an ziak ta October ni somni le pali sang kha zakwa somli le panga tangin UNO dan le thu pek te chu ken ko tran alo ni ta ni tundin huna UNO tong man turatan Arabic Chinese English French Russian le Spanish te pom animeka membership hi sarkar sang mania ro in rel ram za som kwale pathumanum meka Observer State anti hi patni Vatican le Palestine anum bok heng state te hian UNO ro real khom pui te chu an chim ve theani tuna hian Secretary General Antonio Guterres Deputy Secretary General Amina J Mohammed ten anchel me kani headquarters si 760 United Nations Plaza Manhattan New York City a building ro pui tak nein mi sang tam takin na an thong me ka UNO Secretariat building om na hi hectare som pariat vela zawaniya makvedek mai chu hemi huam chunga hian America emo New York State emo in thunei na pakhat ma an nei lo international territory an tiang hiani soita kangin sang kha zakwa somli le panga in do pui chu atop le ta League of Nations in kai shwena dan aya fam kimle khovel sarkar sang te in kar buaina chingfel thei ngei turin UNO chu din alo ni le ta he pol ro pui tak hnuaya hian pol te nau jok tam tak anom lea WHO UNICEF UNESCO ti te atam lutuk khovel mi pui tan an tangkai mai ni
thil ria thiam har sang reng deuh mai chu remna le muan na chungchanga dan le ko tu ber Security Council antia hian member som panga anuma member turte thi kumni dan zela General Assembly in athlang thina ria thiam har ang reng deuh mai chu heng member zinga panga te hi thlan ngai lo member nget an ni bik tlat mai hiani chu mai ba ka member nget te hian Security Council thutluk na pai theina veto power anti chu alla nei le ta big zela United Kingdom USA France China Russia heng te hi member nget te anni hei hian iweno member ram te intluk tlan na sadai chu a thiat chiang hle tekin nan China in Taiwan chu tharum manga ne lak han tuma iweno chu khovel mishing tung chawa kal to photen mani thu thlan na le zale na sang ber an nei theina na din ani angin China in Taiwan ne lak atum dan hi iweno dan pui kalani e tiang zongin Security Council chuan thutluk na anan siam do na China chuan veto power mangin adang thamia theani Barma sipai nun rong pui puin sarkar na lain mi pui tam takan kap luma Barma sipai sarkar thil ti dan hi iweno dan pui kalani e tin resolution anan pass don ta se Barma sipai sarkar thlop tla tu Russia chuan veto power mangin adang thale mi a thei do na ni lelama barmaram chunga civil war thleng mek le mi pui re theina le torna zozai chan chuakhi iweno din chan chu ani le boxi chutian ni si chuan barbaram chunga thil thleng mek rap thlak tak taka mi pui an ka hlum boi na le in le lo khopum pui an halral na te hi Russia chuan apom pui thlap ti na tluk ani le ta ni lelama iweno Security Council a veto power manga chantu nei velo ram then khata buaina a chuain member ram te tho khom sipai te chu UN Peacekeeping Force ti in an tir lu le thosi member nget ram te wang hian iweno hi affair lo mangepo ati the hial mai kumsang kha zakwa somthum le pakwa September ni khata German sipai rual te chon Poland an runa heta Hitler chuan lam hi adrom hle denji khopui le a chevel te hi German tong mang tamna bialania heng kan mi le sa te hian ti du da an tuar na salutuka chan chua an tul ti te pur Russia ne na ain kalponan corridor zau tok tak pek te aphuta Hitler tumbera ro chu sipai chakna manga Europe pumpui lak fai veka German kumsang lal ram dinani hetiang che hian tuna Russia chuan Ukraine rambung then khat chu Russian an tam jok ti chuan lamin arun le meka UN Security Council a anhan ngai tua tangeya Russia chuan veto power mangin a block le ta mi amaya even how to lianten ni thei ngangin an thelawaniang emergency assembly me kowin anhan ngai tua thale ta assembly chuan Russia chu thiam lo anhan chantir tangei maya Russia lam chuan iweno General Assembly me po apoi sata chuang lo chutia ne in nuclear bomb manga bezuya Ukraine ram hi ala bau zui mayani ti taka chuan Russia tan hian aza thlak em na chan chu Russia le Ukraine te chu han khai khin taila nau sen kum thum mi le tlangwal kum som ni le pahni mi sek phiar phut mai hi in sualta sila tlangwal kum som ni le pahni mi chuan ne thei si lo se azak thinrim chuan silai chu udutta se chu tiang deuh chu an ni Hitler le Vladimir Putin a inan lo na ber chu Russia thalai ten indo an phur ve lo hetiang ani tlata wang hian Russia sipai te hian ne na fam kim an nei thei ngai lo wang engpo ni se UN General Assembly me win Russia chu thiam lo chantir ma se iweno hian sipai atirun ngam don lova hei takhi iweno member theuwa len thak arwal lo zia lantir tu chuani baramaram boina hian UN Assembly me in rol ngat sila Peacekeeping Force atirlun ngei don sia hetiang hian ram tam taka anlo in rol to thina ni China po sangkha zakwa somthum le pakwa bok kir leila khati lai khan Japan rama po rukin nulat langwal maktadoi tam tak chuan Japanese Empire Army anzom chur to an tumber chu Asia le Pacific tuipuya British le America ram obzong lak fai veka obbe mi mai khani sangkha zakwa somli le pakhat December ni saria America longrual Pacific tuipui veng tu berte chu Pearl Harbor a anom khom lain an chu chevek maya mase kumli han liam me chuan America chu do mai chi ani lo zia an phe chiang to kher mai hetiang che hian China ram ron house thar thu chuan
South East Asia ram chen khal le Taiwan mai ba ka South China Sea zong mai chu kan ta ni e tin tharum manga nei an tum me ka Russia le China thi khovel ram tam jok ten an thlop lo ma se China hi sang kha zakwa som thum le pakwa kumvela Japan hawang tho khan an lulul khramai Indo hlok lo zia hretu Indo pui pakhat na le pani na hun laya mi te an lo boral zo to a sang kha zakwa som li le panga nulama piang ten khovel an kai shwai ta Indo hlok lo zia an thengil ta ani bermai Economic Point League of Nations ang mai khan om zia an nei ta lo ani ber himo